tama ba hadir sang cruz nian sempre remata hovia sacra ihene. Remata Husidene se continua visita Gruta Tauru o Gruta Immaculada Coração de Maria nebe maka tola partemos ba iha dirasaun dalam cruz nian. Sinagori tare iha tinesran sirahu tama ba iha Gruta Tauru Gruta Immaculada Coração de Maria atau visita ilas idene Padre Paulo Madre Cristiana Sira Mosamo Parco Parokia Taurunian Padre Guido Omosram sir selo ni memo ko sila down letare sir tur hela itiniya diazen ba Gruta Taur hidere itiniya hoda matan tama ba Gruta mal sir maka orda tama lamai kompanyus si Paul Ministro Januari Fransira ambiente Gruta ni nebe maktam helma ini. Dia marsuri dene Gruta Tauru Gruta nebe makahok pada dari bot mengenai konstruksi khusus Fransira hahu kesetinan rihun ida atusia walulu residencia no confirmado atau di halo preparação bahia visita Nossa Senhora Peregrina durante il momento neba hale o timolan tomak no fatene sai fatene maka dia basran sira video teni visitante sira atau hakat visita fatene idane decorrem de atividades visita Gruta Immaculada Coração de Maria apa teh rola tentang participação de Islam Sira no atividades jedene fatile sempre tele visita husite ni mal ko tu estrangeiro ka husi railaran rasik atau hakat me visita fatile no sempre acompanha para liu e primeiro sábado. Serviço ini pertence a obra Mantoba Padre Ricardo da Silva de locator Nebasa Parco e a paróquia Motayel, paróquia Santo Antônio Motayel. Dia kata informa kata Gruta Irene construção ba Gruta Irene ha kodi hal preparação ba iha visita Nossa Senhora Peregrina de Makaltura Neva continua visita ke paróquia Parokia Tauru. Gruta Irene la oset visita husi strana Parokia Tauru. Mabe heta husi visita husi teni transira husi Parokia Cercelo de hakat mai visita patin ne. Gruta Irene pertence hetamos instalação de eletricidade, temos apoio para Fransira, para visitante Sira. Iha tinan rihun rua nulu resinto lupa tinan rihun rua resinhap kita hu hatamo ka instalasi eletricidade atau di continua lakanya além de eletricidade iha mos tama ito iha itininya fatin dan beda ne bemos satu bele fogo en beda ne qualidade ne Elsa Pereira ne maka durante ne hin hela Gruta Petorneira ne mai mosus si be matan tulai Bediak segar lebih dari aku e kita rela oste transfer mai reza mai celebra mai beste berhasil foto dan dokumen importante bagi serinya biasa agradece bahwa tuh ini presença no fatin convida e tudo atau bola parte e a padre atau dia site dia devoção Teresa ba na infeto Immaculada Coração de Maria. Dia kata informasi kata statu ini konstrução kahalau si Padre Amu Maktoba Padre Ricardo da Silva nebe maka atur ne bas site parco iha paróquia Motayel pertencemos ba iha
kia ata uru. Anda, kita mau cara kita